Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayan. Inta ibasa ti Juan Kapitulo 9, versikulo 4, kan 5. Masapol nga aramidan tayo dagiti ipaaramid tinangibaon kanyak? Taal daw pay. Domtang ti rabii kat awan ti makatrabaho. Bayat ti kaaddak iti lubong. Siyak ti silaw ti lubong. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagawitan, Brian. Umawawagan ni Mami. Madama pa lang ti party pare. Ado pa iti ara ka dyan misan tayo. Nagpipintas dagiti babaya ka table ta, pare. Isungarag nagsublitan ijao nag. Sige. I-off ko nga ro din dito yung cellphone ko. O sige. Tawre siyak at i-off ko mo ten. Pare. Anya day, Jay? Ang dagkot ko ti Jay pagbabasuran. Pusa day jay. Saan? Kita ma. Bayamon, intakit din ijao nag. Tao, pare. Pada tamat anabarta ka. Ah. Ala, intakit din ijao nag. Hinta man langan. Patayabo mo dito ito kutsem. Pare. Ay, agkapit ka nga ro din. Pare, ako re ka. Ako re ka. Up. Tao tinakada sa iti kalsada. Iso dito Jay nakita kita ya. Bumabata. Kitaan ta. Kaya't mo ti may raman iti gulo? Itaray tayo ti ospital. Saanan? Agam. Parbangonan pare. Sermonan naktumanan ni Mami Jay balay. Iso nga gawid tan. Tanay. Makaturturo agakon. Rabi ka man rin na simbangpet. Anya a klase a panagawid da ito, Leonardo? Dali. Nabarbartek ka ba'y? Italang dito eh. Saan kami ang nakaturog kin ni Mami managur-uray kan ka? Sanak matngaminan nga ubing. Tapno orayan takpay laeng. Anya? 20 years old ako, daddy. Hala, nakamaturogan. Talaga saan ta na makontrol da dyan, Leonardo? Aramidin ng tiyamin na kayat na. Basol mo da ito'y Manolo. Apay man na basol ko? Amin nakidawan na itad mo. Apay ngamin nga ingatangam itilugan na. Aday ta. Mapan itinusadino akayat na papanan. Kat agawid to matinton kay kayat na. Nabayagan niya inkarik da itagan kwa na. Inregalo klaeng. Anya nga ita. Di mon ammo no sa dino ti papapanan na. Ni Cardo talaga dyan nasarakan daan natay. Anya, napan ko kinita. Iso talaga. Saan? Cardo! Hinuldakda ka no, sada pinatay. Saan na po no na ita? Saan na po no? Hello? Sir, Brenda? sir, muwanan ni Cardo. Anya ti kahit mo asawen? Pinatay da idarabi. Anya? Ubayag dita, itamat laeng. Bye! Salome, agring kan. Rumuarag bit. Nagsapan sa dino ti papanam. Natayan ni Cardo. Anya, Hinuldapda ka no iti rabi. Katidakas na, pinatay dapay. una yan. Imawag ta asawa na. Mapanag itamot lang iti balayda. Awanan ni Cardo, sir. Awanan ti asawa. Inaladala ko madya na pasadaan na. Di na kumamatan pinatay. Sa dino tinakasarakan da iti bangkay na.
iti ayan ti pag-iinuman, sir. Ada siguro pasaheros na ngayon tulad na ijay. Oo na yan dayta napasamak kan kwa na. Kasanon dagiti 5 nga anak mi, sir. Sapay awan mo't nga rod ti trabaho. Nakasapsapa, nakasukat ka manan. At napapanan mi iti barkadak, mami. Ay, di ka laag tal-tal na. Inaldaw ka rumrumuar dito'y balay. Sa dino ti ay ni daddy? Nasa paarimwar. Napan nakinita di bangkay ni Cardo. Anya? Ni Mang Cardo? Wan, pinatay da ka no idirabi. Anya? Di mo siguro malagip ni Cardo. Malagip ko. Ti driver ni daddy. Wan, nabayag a driver ni Dadim. Manipod nagtrabaho ni Dadim, ison tinagbalin a driver na, nga aking gay tinag-retire. Oh, ayan mon. Sana ka makaumay iti gimik tayo. Apay pare. Maban ko kitaan dyan natay a driver ni daddy. Pinatay da? Wen, inold up da ka no, di Rabi? Ay, una yun. Iso ata kayo bailang di mapan ha. Sige. Next time tulangan. Kabsat yu ka din ni Mang Cardo, manang. Wan, sir. Makipagladingit ak iti napasamak na. Agyaman kami. Nabiyag pa ikuman ni Cardo. No naitaray adagos iti ospital. Kasta ka di? Uwan, sir. Agpapaarayat kanupay. Labsa-labsan kanumot dagiti nabartak ijay. Sa dino ay tinakapasamakan dayta? Ijay pag-iinuman, sir. Anya? No adala ko manaasi anang itaray ken kwa na iji ospital. Amang ano si bibiyag pay nga aging gaita. Ano kasta? Iso dyan nakita mi kini Brian idirabi. Kaasimot dagiti anak na, sir. Sapay nagbabasit da paimot nga road. Ay, natayan ni Cardo. Ti driver ko iti mano at tawen. Anak kaotanga kiti biyag ko. Anya ti kahit mga asawan, dad? Adun adaras nga nispal na ti biyag ko. Di mo amo dayta. Tadyak na istoryakan ka. Ha? Isaksakit nak ni Cardo. Natalgad ti biyag ko kenkwana. Di nagpulos binaybayan. Dad? Kan di naklinuklo ko apulos. Nasayat nga matao ni Mang Cardo. Awan konsensya na dyan ang patay kenkwana. Dad, nakita mi idirabi ni Mang Cardo. Nakadasa ije pagbabasurahan. Iti asidag ti pag-iinuman. Anya, Um, saan nyo at tinulungan? Dad, No kumatayin tarayo di ospital, si bibiyag pa'y kumangaging gaita. Ammom ka di ama isa maibilang abasol, lo ammom anasayaat, ngem di mo inaramid. Daddy, Di mo kumasinayang ti oras kan panawin mo, na isalbar kum at tibiyag ni Cardo. Naudi ka man na. awan nga rod. Agsyat ka na. Paspay lang. Oh, itaman pa'y. Mabaling ka di agsarita tapay. Anya ka diti ibagam. Kasla seryoso ka launay. Agsarita tayo, Jeruar. O sige. O kakadwa. Agsublak inton mandamdama. Anya ka diti ibagam. Jay lalaki ang nakita ta idi anay dasay. Malagit mo. Jay kunak atulungan ta. Wan. Jay driver gayam ni daddy. Anya. Tinabayag a driver na. Pudno ka di dahi ta nga ibagbagam. Wan, Brian. Makonsensya ak. Sikan tumot ngamin. Kunak kan katulungan ta. Nalabit ang nabiyag pa'y kuma. Noin taray tayo di ospital.
Masya na kiti pamilya na. No, mabata ko maidi. Oh, di na itaray ko may di ospital. Awan nga rod. Ay, kaasimat. Tulungan tayo ti pamilya ni Cardo. Wen Saan tayo abay-bayan dagiti anak na? talaga kayat ko ida tulungan. Malading itanak itinapasamak. Adu nga min dagiti dagas sa tatawitan. Kaasimat ni Cardo. Sapay nakaanos kan nagagat day at tao. Sir, agyaman ak ititulong niyo kada kami. Rumbang laeng dayta. Tedi si bibiyag pa ni Cardo. Nagbalin mo't anay baga driver kanya. Sir, Isirrek ko nga eskolar dagiti anak yo. Tapno saan ka marigatan. tsaka muno kasanong agyaman ak kada kayo. Gapo iti kinaimbagyo kada kami nga agiina, sir. Tinasayaat. Agtrabaho ka diti balay. Ta isupay atangdan mo. Nagaduti tawa na kitabon ka ni Mang Cardo. Nasayat nga na tao. Kung naman nabayag a driver ni Dadim. Wen. Kat makonsensyak. Tawan ti na aramidak. Tapno maispal ko matibiyag na. Oh. Rumbang gayam nga agaramid tayo tinasayat. Para itipada tayo ataw. Kasla ka mo tin pastor nga agsasaw. Rumbang kuma. Ajak sinayang tigundaway. Anakatulong ak itipadak atao. Talaga nasaya at dagita nga agasawa, Brenda. Wen manang, isuda ti timulong kada tayo. Baknang da nga agpaiso, ngam nalakada maasitgan. Day tamot ti rason, no apay ang nagbayag ni Cardo kadakwada. Managtulong dagayam at talaga. Wen nga rod, manang. Kat itataawanan ti asawak. Tultulungan da kami latta kadagiti anak mi. Manmanuitan dagiti kakasta at tao. Parta kam ti ag-drive Leonardo. Murayin datan dagiti barkada. Saan? Narigat no napartak taonay. Mabit lang Oh, papanam. Kaasimat di bakat ijaigid ti kalsada. Sana makabalasiw. Ket. Tulungam? Mabitak lang. Kaasimat ngamin. Oh, sige. Murayin ka. Naglagipon tayo, ano ang garamid tayo iti nasayaat. Saan ang mailimod dayta iti apo ano marswa. Kat supapakan na tayo iti bendisyon na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo ang